Give and take policy aputhak chi don don thek thepura ABC hin pinpura loke pajirdam. KLDB aputhak klardak pen radaphan ke pachini jipura KLDB chairman barim longsing teron pen pherangkya mai kangni. Madhuram lek thea munit pu kacheparo kapen ke chopanglim ke pangching. Kardom pini prime time abirtang tonpen arjuik tha. West Karbi Anglong ahoy along le Jesamet Block 1 pen Block 2 along le Assam pen Meghalaya State Hiniang Bong Give and take policy nang BC ke ongdong West Karbi Anglong along le Meghalaya atum ke ponji aphan bor iponlo. Bangso long le ahoy aputhak State Hiniang Bong Give and take policy along che don dun thek thepura kidam tang chiti ni phai troker ni Amring Border Committee hin pen pater piponsi ahoy ke do an arat cherap chito dun pen kachisong asai dingpon. Bangso kachisong ahut racharia song alam dhorom alam chipu pe pin pensi kachisong asai dingponlo. Bangso kachisong ahut West Karbi Anglong along le abangki Meghalaya aphan chujeng badjiranta ilong le pusi ninje ponrenti. Karbi Anglong ke pharo presir kebra phokebra isi aningka na hutsi aduya hoi pendanglo council setami amahang pathek ponlo lapen Meghalaya abangke pharo presir kebra troxy kebra hini aningkansi state kangthim nangkeman pulote non ke dobom Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen aprang ke mantang a Chief Minister atum thangnat alamavi pulote kupia thesi non alam ke pado lasi bangso give and take policy along pen Block 1 pen Block 2 abangke pajok ponang popusi ningje pon Litum ke damtang litum phur ke mole langdam 1951 se litum district council man senglo lape isiba ladai litum chini nangje 1972 se Meghalaya bangke full fledged state kilong la pulatang te yong si pinier ni Himanta Biswa Sarma lapen corner ke sangma lang litum border dispute do pulte hala so prang chief minister no people se alam weda Kasi dakbay litum jong tip na yun block 1 lapen block 2 bangke border dispute awe po bangsa litum bangke jong tip lapen litum kachuning region lam bangke lalo give and take a policy along pen block 1 block 2 bang pajok ponong po hala bangso give and take a policy bangke lang tum chevi drone ponang po je block 1 and block 2 ke dispute area kan lipo Karbi Anglong arloke doan khasia long pen danglok panar arong do anta Karbi Anglong Autonomous Council hin pensi warsai pen danglok ason kaching thora sai amo anta ipon bom lo pusi ningje pontu pen a facility unon dak pensi pilo la son tak se enreka scheme an pusame khasia rong ta deng ponlo la son tak se Karbi Arong tadeng ponlo la son tak si PMYG ahem suan pusame kimpon rangpon pamelo amring khasiarong penararong along an pusame lapen land development field development an pusame arbon lamarang dingler lahai kaduk velong pusame klempon lo lasi kiduan facility ang bong long lo la pen kave an bangke avera perlo la dakar bitawe khasietawe la pochi long le raperlo nitum Karbi Anglong ke dodun sungpi la pen thangna da warsai se tami nang pipon pe la pen kai kiamat nang ke ther nang ke hapu ke dam tang apora hut chomang atum kaningje pon alam thea bangke aho kali dengler arbon lamarang along langdam detlote chini popuda than pa chini pon ko penmi hagani ke tiyaw ko dedep wa gini ki paralok penar ke wachong hapo Karbi Anglong Assam laiki haka arbo artri yung ni upna akos hawawan usip nitar yung ka Meghalaya konrat sangma lai report lai li a memorandum ki hakate memorandum kentho ki wa i ki penar ki sa hapo Karbi Anglong Assam wumju yo i ka facility demnite le ben gi chok gi dat gi bom gi pansitom ben gi e bhai te nga snyao si o sibun la ne snyao
dia sakit wa gini ke lok penar ile wa report bait gam tu wa mem wule dagi Karbiang long hoi ia ka development te mem biang setia ngad nut bai danga semen le Jidikindeng pen something inki Karbi Anglong Live. Social media la pen pregjam ahong jayalong Karbi Language Development Board alam thea puthak kachini jiaphan pura radatum karju dopik la sojok klardak alam the Karbi Language Development Board Chairman Barim Longsing Teron pen pherangke mai ini ponsi radaphan ke pachini pon Pherangke amaya long Karbi Language Development Board Chairman Barim Longsing Teron pen ke pachini pona tengke KLDB puthak radatum aning nang kachethia jok nang karju dopik lo laki ning nang kachethe dop apotsi nilitami ning arong lo bonda ang tonalam nili nang pachini yon edet po athe nonamat nili KLDB Chairman arpu avilo sitami nili hin pen isi hini bidi sore nang pachini don thekji pusi Karbi Anglong ara taphan klardak pen pachini Ajahak Senior Secondary College along Karbi MIL ke ana phana warsai avi bonda aning ke hangatum dopik Karbi MIL ke ana phan sitami awarsai avideda jok en longwang vedetlo Lapuson si Ajahak School College teacher along principal atuma bangke Karbi language teacher avi lapen kapregalam the pathe pen kithan ke kroi kriya thek chebaklang po MIL en long vedetiti lasi higher secondary council pen seba long abangke MIL thapet lo lasi laso puthake thangalam avilo athe main portal along kido etlo lasi school college institute along kopia subject si kithanji malaki school authority atumsi ajapongdo latumsi portal along subject MIL pusitami principal si amen chethap nangpo labang so puthake principal si chinilo Sekecing sigal hanlo no MIL along bang ajak school along higher secondary lapen college along no high secondary ko bela senior secondary ko senior secondary pen college along ajak along Karbi language admission la so option avela la so long avela sinong puta ke enja ninge hang up do seta la so option avela ga yo ni enong veda pen ajak to mang ke la principal to bang kosong kamat halo ne sita la to bang teacher ajak to han ke teacher ave po ajak ke ason ko pini alam the than pen ke kroi la son do si nili la so aputha ga prang da tham lo la so ke thaba bang khela ke higher secondary council la pen seba la long ni pen ga thang la lo ting portal lam tum main na portal long do lo Kitaba bangke doet ingdeng pho trok sila pen nerkep ana bangke IS office along si long sitami nona bangke KLDB office along damlote longpo nili KLDB arpu kikhi bo mahotsi lahaya kitaba bangke do etlo kitab bangke lage available la kitab do ya la sila bangke non isila bangke aprang ke 5 6 7 8 la indeng ko proxy nerkep ga prang IS office along sitanon ke laka IS office pen galilo lage nonge Karbi language development board pen CP lo kitab ke pen nili kachinia teng bolo te nili kido dan sila hai kitab ke available Karbi language development board long dam lo te chaw kedam tang aningkan pen abangki indeng sirkep kep la pen crazy MIL abang tami KLDB office along si do etlo laki Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kabor e pen si sapa pon laplo Lapen elective bangke non surihini ra inkorahini final along kijutsi along kitab tami do laplang sitami surihini ra inkorahini metric tok ahuda bangke Karbi MIL pensi tokpo lapen ke ongdong atum thanbang alam the aputhakta nangarju thanbang abangke Karbi Anglong Autonomous Council KLDB pensi anghoi do antami ilo Lapen TPP do ana bangke ingdeng krihinia bangke Higher Secondary Council Board along cherai dedlo. Lazi huladak arpu nang pek dedlo pot KLDB along arpu do avi pusitami mili langdam delo. Direct Higher Secondary Council penapot ingdeng krihinia kitab aphan nilitum abutung pen claim bomlo muning abangke chokpo pusi pachini ponthu. ingdeng krihinia bang dola
inding krehni bang lage nili itip hadak high secondary council long penilum cherai telo haladak board long la si haladak nili phanar punang pek de lo polake la si nili talake khaya phan ma thapen nili dak board long mate council long mate karbilang development board long ar pu donoi benoi la bang nili langdam de lo seta lage hadak pen direct council pen pot kitab bangke high secondary council pen pot la se halada bang nili inding 12 bang non kitab morning lo inding 12 hat la so bang non nili team pen nili klembong News Report Karbi Anglong Live Langpher MEC constituency ke parlo Langso Mepi Development Block angkang Iragaung ME School a hong chotai kapache klamji aphan longle ke thokji pu amen pen lak thom society ka sanction ponlo Lasonsi non malom Assam Sarkar ahin pen ke chopanglim la pen akili tangka ke hangduna tuma phan ke pane basai lok ke claim ponahut Karbi Anglong abang ke chopanglim asai loksi ke claim atungsi nang ke onglang Bonda Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ke charipon a Sarkar abangki non pu anta inut baka phanta ke chopanglim pena jok ke panya pon pu abangki thek ponong le pinlang laso jok ke chopanglim abangki nang bat bomlo ke chopanglim ke pavir ji kali ke chopanglim ke pa ong si nang mandet Nili CEM amonit nike EM amonit pupen kacheparu kapen ajok ke ongdung atum ke chok te asai mo anta pachok boy idet titik atum si ongmuna Lason si Langpher constituency longpen ke hai pon mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekthe anghoi kangni cheklo jon thomta awilang halapu EM Lekthe sangho amoni datum ke chopangli malong amen klang pontanglo Ahok Iragaung ME School ahong chotai ke pache klamji aphan longle ke thokji aphan lak thomra suri trok sirkep atangka panong si longle pathok ponlo bonta longle ke thok abang thok prui amat ington koklo bangso longle ke thok dam nai setami suri phokep andak atangka si klem pon thoklo bangso long laki nilitum kaningje lamthi kali laki rat pen akoi ke wana lamthi arji sina radatum kaningje lamthi আমাৰ লাংচমিপি ব্লগৰ যোগেদি এৰাগাঁও এম ই স্কুলৰ যি আৰ্ট ফিলিং কাম আহিছিল আমি জনাত উক্ত কামটো 3,90,000 টকাৰ কাম আছিল জব কাৰ্ডৰ যোগেদি কৰা কামটো যেতিয়া আমি গম পালোঁ যে এই ব্লকৰ লাংচমিপি ব্লকৰ আণ্ডাৰত এৰাগাঁও এম ই স্কুলত যি কাম আৰ্ট ফিলিঙৰ কাম আছিল সেই কাম আমি যিমান দূৰ জানো 3,90,000 টকাৰ ঠাইত তেওঁলোকে খুব পাতলকে অলপ মাটি পেলাই কামটো সামৰিলে আৰু এই কামখিনি আমি জনাত খুব বেছি তেওঁলোকৰ খৰচা 40,000 মান টকা খৰচা হৈছে বাকি টকাবোৰৰ আমাৰ কাম যিখিনি হ'ব লাগিছিল সেই কামখিনি নহ'ল Thanbang atum pen kaningje pona tengke school ahem are barai lapen anung athengno anathu longbe ke thok nang jia dimalong anabangke thok pon pedelo bangso putha karju dona hoda bangke nilitu malong tangka abi pusi nangke thak pusi thanbang atum pen ningje pon হ'ব লাগিছিল সেই কামখিনি নহ'ল তাৰ ফলত স্কুলৰ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত থকা যিবিলাক খাল আছিল বা পানী থকা ঠাই আছিল সেই থকা ঠাইবিলাকো এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ নুঠিলে আৰু নুঠাৰ ফলতে এতিয়া আমাৰ বেক চাইডে বা ফ্ৰণ্ট চাইডেও যিবিলাক পুখুৰী আছে পুখুৰী সদৃশ গাঁত আছে সেই গাঁতখিনি তেওঁলোকে ফিল আপ নকৰাকৈ কামটো সামৰিলে আৰু আমি তেওঁলোকৰ সোধাৰ পিছত তেওঁলোকে ক'লে যে আমাৰ হাতত টকা নাই যিহেতু গতিকে টকা দি আমি ইমান টকাই মানে পাইছোঁ গতিকে এই টকাৰে আমি কামটো কৰিম কিন্তু আমি জনাত এই টকাটো 3,90,000 টকাৰ কাম আছে কিন্তু তেওঁলোকে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে মাত্ৰ 40,000 মান টকা খৰচা কৰি সেয়েহে ভৱিষ্যতে যাতে ব্লকৰ যোগেদি যিবিলাক কাম হয় এই কামবিলাক সুচাৰুৰূপে অন্য ঠাইতো যাতে চলে বা আমাৰ স্কুলৰ দৰে যাতে আধাখনীয়া কাম নকৰি তেওঁলোকে যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে এই কামবিলাক কৰে আৰু এই জব কাৰ্ডৰ যোগেদি যিবিলাক কাম চলি আছে এই কামবিলাক আমাৰ ব্লকৰ যোগেদি যিখিনি কাম হৈ আছে Ni EM CEM amonit pupena jokke ongdung atum ali kachu en dopik hangjang
non setame em madhuram lekthang hoi kang chiklojon thomta awilang pensi alang limuni datum lapuson ki chopang limasai ki claim pulote ningkan phongbong ko ansi ki chopang limaphai nangke bat helang BJP pen ki chopang lim ke pawir ji pusi mai thaya long kaning je pondu lasila so asai ki claim atuma phan em lekthia sang ho pen ingnang pon haiji ma News report Karbi Anglong Live Telangani ada por phai kresi apor bokajana long kedo song sir kep hamphanga song atum chelangsi bokajana long hum troxia train kepasang ji aphan station manager arideng pinpura lo kepajir pon Pirthe moni datum kedo kaching voi so penajok lapen moni datum ta nangke chan boma sonsi moni datum ta mithang adim pen kaprek adim along rialong kedo kedam bepar beha chongdat lapen ke charli aphan Halloween kedo kedam atum nang bat bom tanglo Lasona hut pulote isi kedo kedam awar sai abang akinang sot lapen langdam et pulote ke joy ke kedam kebang awar sai leke train hello Lasona hut kedam tang pinang ajir kiding pen bokajana long pinang an a train ke stop away mate sang sedetiti Laso jok ke ongdong atum kasiksak dokoklo Laso alam mathasi Karbi Students Association mate KSA Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Paritsa mate AJYCP All Adivasi Students Association of Assam AASAA Akhil Assam Bhojpuri Paritsat of Assam mate AABPA All Assam Bengali Youth Federation of Assam AABYFA All Assam Gorkha Students Union mate AAGSU All Assam Manipuri Students Union AAMSU All Bengali Youth Students Union Bokajan ABYSU lapen Karbi Anglong Bengali Samaj mate KEBS atum chelangsi Bokajan along humtroxia train pasang vegnangji pusi sodak pen tarampon Alang litum pen ki jongpon Bokajan along non ke pasang nangji lake Awadh Assam Express Nagaland Express Kamrup Express BG Express Chandigarh Express NTSK SB Brahmaputra Express Rajdhani Express Lahum Troxi a train Bokajan along pasang nangji pusi jongpen pinpura lo along pajirpon Lapen lahaya puta Karbi Anglong MP Horen Singh Besitami Silangdun vek nangji arpu dolo Lahai ke claim nangji ke alang lisai lo pusi ningje ponrinti আমি মেমৰেণ্ডামখন যোৱা 31 জানুৱাৰী 2002 মানে আমি এখন হেৰি সাবমিট কৰিছিলোঁ মানে GM ছাৰ আহিছিলে আমাৰ বোকাজানতে আৰু ডিআৰএম ছাৰ আহিছিলে তেতিয়া আমি এখন মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ তেতিয়া আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমাৰ ইয়াতে ষ্টপেজটো দিব বুলি কাৰণ আমাৰ ইয়াতে যি আগৰ ট্ৰেইনবিলাক আছিলে এই কৰোণাৰ সময়তে এই 5টামান ট্ৰেইন লৈ গৈছে উঠাই লৈছে মানে ষ্টপেজ নাই বিভিন্ন জেগাত দিছে নে কি কৰিছে ৰেলে কামতে যাম কিন্তু আমাৰ ইয়াতে ষ্টপেজ নাই এইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমানে আমি আমাৰ এইটো এটা বহুদিনীয়া সমস্যা তেখেতসকলে আগতেও এই সম্পৰ্কত উদ্যতন কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে তেখেতসকলৰ সমস্যাবিলাক এতিয়াও সমাধান হোৱা নাই বুলি আকৌ মেমৰেণ্ডাম দিছে গতিকে এইখিনি সম্পৰ্কত মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক অনুধাৱন কৰিম আৰু সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু শীঘ্ৰেই মই উদ্যতন কৰ্তৃপক্ষক এই সম্পৰ্কে অৱগত কৰিম আৰু আশা কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ সমস্যাবিলাক অতি শীঘ্ৰে সমাধান হয় Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live Pini prime time abirta ki lapuansi kangtoniklo